bukan. Cek, cek, tes, cek, Cek, cek. Shalom. Horas mahubata ganupan. Bapa inang nama poso pakon sekolah minggu. Na irumah pakon na ibagas gerejao. Bodarion ibahin hitado ibadah Kamis Putih. Nasongon perenungan menjelang Jumat Agung atap permateni Tuhan ta Yesus Kristus. Dear persiapkan hitama dirinta, buka hitama ibadah ta iberehanami saat teduh. Amin. Riap mahita jongjong. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 470 sada ayat sada das bani ayat 5.
Napasing napas. Ibagas goran ni bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apat tondoy na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Halani aido asi ipaggidyang na ibata iya, anjaha ilayak-layakhon bani sa dagoran na mga tasi sa galagoran, asi manowot anja marsombah ibagas goran ni Jesus sa gala na inagori atas. Pakon na yatas tanohon, age na itoruh ni itano. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata nasangap anja marmulia. Ham do na mga tasya ganup kuasa. Janah napaluah kon jolma humbani dosa pakon hamateyan. Domma isur ham Tuhan Yesus Kristus roh huduniaon. Marsitaronon baggal roh si mate tarsirang. Laho manggalar utang ni dosa nami. Pahap kon hamma humban nami baggal ni holongmu. Marhiti Yesus Kristus na sirsir makopkop, pakon laho paluah kon hanami, ase sitong pangarusiun pakon panjolon nami hubamu. Pasaur hamma dirimu huban nami, ase ibagas unduk, pakon teruni uhur hanami marsomba hubamu. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Kundul mauria. Puji hita Tuhan ta marhiteni doding nomor 444. Kutatap dopak dolok.
Takdo padolong magija, Jado holiro pangurupio, Bacodonomi manruang siyo ramada, Sidoi manapin logo. Jado ang sodi ay mahon na, Eroi pulang bersuhutan. Sejumpa hindi kanon ay patagin sa ito. Alide susuhatin kahitaro maturutye sa nuestro autor Tangar hita refleksi atau perenungan ay manamenghayati cawan sengsarai Yesus. Banami nama poso GKPS. Adong bagai paruntolon na idompakon hanami. Terlobi mabani masa pandemion. Nama poso na sedang studi terpaksa do bahatan malajar sendiri hunjabun bebe. Nini do magabe mahasiswa hanami. Tapi sasingtoni lape ongga idoge hanami kampus nami. Bani hasoma nama poso na dompa marhorja. Bahat do hanami na mengalami pengurangan gaji. Bahkan adong na iromakon. Pakorhoni ay merasa gamang jenah ragu do hanami bani masa depan. Cawan kesedihan merasa tertekan. Cawan pergumulan nani hapkon hanami selaku inang, sipata mambahen hanami merasa tertekan. Aha namasa bani keluarga nami mersada-sada. Lape boi tararusi hanami, jalang lang ongga terbayangkon hanami sebelum ni. Lape homa kebutuhan nyombah na semakin meningkat. Mambahen sosak pikiran pakon pangahap nami. Merasa lang berdaya doha nami mandok pakon cawan on. Menurut Seksi Bapa, cawan ekonomi merasa terjepit. Menurut hanami selaku Bapa, di tengah-tengah ni keluarga. Benami do cawan natang siboratan. Alania hape kebutuhan parinangon pakon nyombah nami. Tuhan nami do namaningon martanggung jawab laho mamenui haganupan ai. Ape kenyataan ay hadapi hanami laho martahan secara ekonomi pe do mamahol tumang. Bani na masa pandemion. Gatido susah pangap nami, songon na marlitun do hanami hujay hujon, laho masarihon parguluhan on. Ape laho mandopakon rajoki bani taun on,
lang sa gampang na ibagas pikirata. Gatido hanami merasa terjepit, menanggung cawan on. Refleksi sekolah minggu. Bapak, inang, abang, kakak, ulang pusok uhur nasiam. Onma cawan, na maningon ihadapi hita. Firman Tuhan humbani sekolah minggu nami, maka tahun, tontong man nasiam marmalas ni uhur. Totap martonggo, martarima kasih pasal haganup. Ai indo napinindo ni naibata humbani nasiam marhite Kristus Yesus. Jadi tetap semangat ya abang, kakak, inang, bapak, opung. Selamat Kamis Putih mahubata ganup. Puji hita Tuhan ta marhite honi doding haleluya. Nomor 230 ayat sada das bani ayat 4. Riap maita jongjong. Martonggo mahita,
Sopotkon hita ma dosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, pergogoh na sotarimbang sito palangit pakontanohon. Nasusi doham janah paridop niuhur bagal. Lang namin talup hanami roh hulubemu. Halani boy ni dosa nami. Ay gati doha nami lang martenger niuhur hubamu. Agepe dom maitahon hanam benami. Asepita ham hasan ebata nami. Ulang marnay bata nalegan. Tapi gati tumang dolang ibahapor sayay hanami ham. Marhite na martenger niuhur hanami banin nalegan. Halani aido asero hanami hulobemu. Masopot kun dosa pakon panlanong karon nami. Hulong maatemu. Say marpangulaki mauhurmu mangidahan nami. Satap hamma dosa nami. Anjaha patutap hamma hapor sayon nami. Apa tenger ni uhur nami hubamu. Roha nami mangindo ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus. Tuhan jana siopkop hanami. Amen. Tangar anjana hapor saya hitama hatani nebata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ibagas iya do dapot hita haluahon. Marhite darohni. Ay mahasasapon ni palanggaron. Domo hubani habayakon ni idop ni hurni. Naunjah marbinereon ni bata ibagas sa pentaron apa hauhuron. Ibagas holong ni nebata. Doma isa sa paganup dosata. Halaniay para pataridakon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma baninay bata ibabaw. Bundul mahuriyang. Puji hita Tuhan ta marhitihon ni doding haleluya nomor 236 ayat sada pakon tolu. Tangar hitama hatani nebata na tersurat bani 2 Musa bindu 12 ayat sada dasku bani 14. Parjadi ni Paskah. Dop ay nini Jahuba ma dopak si Musa pakon si Aaron itanon Masir. Bulanon ma gabe permulaan ni bulan benima. Bulan sada ni tahun main benima. Hatahon hanima mahubani ganup tupuan ni Israel sonon. Bani ari 10 bulan on ganup mahanima membuat sada anak ni biri-biri. Marguru hubani buai ni tangga ni sidia. Marsa opung sada biri-biri ganup tangga. Tapi anggo mautik tu sada tangga. Gabesing tarbis konsi sada anak ni biri-biri.
Ibuat maay rap pakon halak romban rumah ni marguru hubani buwe ni jolma. Marguru na tarbuiskon ganup ma agakon mu anak ni biri-biri ay. Seng martikas tunggal anjanah marumur satahun dop ay maningun buaton ni sidia ma humbani daroh ay. Anjaha dais konon ni maay humbani pasihon na dua ay. Pakon humbani tohang ni rumah parmanganan ni sidia ay. Anjaha maningun panganon ni sidia ma borngin ni ay na pinanggang humbani apoy. Maningun panganon ni sidia ma ay rap pakon ruti naso ni inegaran apalowo na mapait. Lang bulih mata panganon ni maay. Atap ilopah ibagas bah. Tapi maningun panganon doay hubani apoy. Panggangon doay hubani apoy. Uluni, hay-hayeni, pakon bituhani. Lang bulih teba hunjay, das hubani patarni. Porini dong tading hunjay das hubani patarni, maningun rasogon do hubagas apoy. Sonon ma sibahenon nima laho ngakonay. Margondit ma binongay nima, nahe nima marsipatu, tukot nima ibagas tangan nima, mangolos mahanima ngakonay, ay paskah ni Jehovah duay. Ay botason ku mahabanina saborngin ay tanoh masir. Anjanah bunuhon ku maganup bunga tubuh ni tanoh masir. Humbani zolma das humbani pinahan. Anjaha dabuhon ku ma uhumu hubani ganup naibata ni masir. Ahudo Jehovah. Daroh ay ma pertanda benima irumah na yanan kon nima. Anggo huidah daro ay lauson kuma hanima. Seng sogop be benima uhum hamagowan. Sanggah na hubogey sanggah na hubogbogi ay masir. Ari perlingatan ma arion benima. Bosarhon hanima maon bani Jehovah. Gabi tano sisadokah ni maon. Bani ginopernima sibosarhon nima. Amen. Martuah mana manangar hatan ini bata. Anjaha nabarim bagas konsi. Amen. Puji hita use Tuhan ta marhite honi doding haleluya. Nomor 436 ayat sada pakon 2. Dari pandai kotaku
aku doa. Alihatlah baru Tuhan gloria biduri bidurmu pada zaman di dalam urusan ini untuk tidak amnai bataru asegan untuk aku. Pasada hita hurta, ase riap mahita martonggo. Tuhan naibata namarianan inaguri atas, ipuji janai pasangap hanami do tong-tong goranmu namar muliain. Halani mangahap do hanami Tuhan, pangiring-iring janah panramotionmu bani geluh nami. Terlebih ma Tuhan humbani nasogot nari das kubani panorangon. Ibereham huben nami Tuhan hasehaton, ibereham huben nami Tuhan panorang, janah boy usaha nami Tuhan kuryamu, martupu ibagas bornginon igarejaon, inma namangadongkon kebaktian nami, agesonai Tuhan hubani kuryamu, namandihuti kebaktian on pun rumah ni bei, ham tong-tong nama kasomani ham naman ramoti, ase haganup hanami Tuhan ibagas bornginon boy dihut mandoding sonai homa nalaho manangihon hatamu nama pasingin. Tuhan martonggo hanami bereham tong-tong huben nami Tuhan hasehaton agi ijape hanami marianan ase sehat-sehat hanami Tuhan nalaho mandalani parguluhan nami si ganup ari. Age sonai homa Tuhan, atap adong pe pagorini kuryamu, nai parhorjaan nuan atap pe pardalanan namulak hun parhorjaan lahu rumah. Ham tong-tong Tuhan, naman ramoti parguluhan ni sidea. Terkokam Tuhan sidea das rumah ni bei. Jupa pakon ni keluarga Tuhan ibagas net sehat. Jana boy homa Tuhan sidea mandihuti kebaktian di bagas bornginon age secara online. Sona homa Tuhan hubani PHM jenami pe tong-tong mabereham hasehatan hubani sidea pikiran na torang kesabaran malas niuhur ase sidea pe Tuhan boy tong-tong makorjaan horja nadop ondo subani sidea asehanami pe Tuhan haganup anggota jemaat boy merasakan kepemimpinan ni sidea Tuhan bani kuryamon halaniai pasadaham tong-tong urni sidea age sonai hanami haganup Tuhan anggota jemaat ase boy tong-tong hanami Tuhan marsada niuhur nalahorup marmalas niuhur memuji pakon pasangap kon goranmu. Age sonai Tuhan ibagas bornginon ubani haganup pe si pangidangi Tuhan ham tong-tong namambere kemampuan ham namambere hasehaton ham namanorangi pakon pikiran nami marsada-sada ase bani pangidangyon nami Tuhan ibagas bornginon dapotan haganup anggota jemaatmu. Age sonai hubani multimedia pe Tuhan ham tong-tong namambere kemampuan hubani sidea namambere hapintaron namambere kesabaran ase sidea pe Tuhan boy tong-tong menyediahon anai perluan hanami setiap hanami kebaktian ase anggota jemaatmu pe Tuhan nahun rumah boy merasakan Tuhan manfaat multimedia yang sudah kami gunakan selama ini. Tuhan ibagas bornginon martonggo do hanami hubamu hanami Tuhan
na memperingati inma panarononmu Tuhan, ham nalaho mandupakon hayu persilang, halaniai Tuhan, holong maatemu, marhitehoni kebaktian nami bagas bornginon, inma hitemu nalaho pagolpaon hanami haganup, ase hanami pe Tuhan, dihut do merasahon, sonahatongon panarononmu, nalaw mandupakon hamateanin. O Tuhan, agi sonay hubani haganupe paguruni kuriamu, ham tongtong na mambere, malas niuhur, na membuhay ur pakon pikiran nami, nalaw mandihuti kabaktian nami ibagas bornginon. Butok ka nami Tuhan, buritdo panarononmuin, tapi halanyay, ham do tongtong, na mapagulpaon hanami Tuhan, ase hanami pe bisa merasakan sonaha dotongon Tuhan buritni nalaho mandupakon surga hasonanganin. Agi sonai homa Tuhan bani ibadah nami pe patar, sonai homa ibadah hari Minggu Paskah, agi sonai Paskah kedua hari Senin, ham tongtong memberi hasihatok kuben nami haganup anggota ni jemaatmu, ham na pagolpaon hanami Tuhan, ase hanami pe beri hanami tong ur pakon pikiran nami terlebih panorang nami nalaho dihut tong parsimada bani hatamu nama pasingin boy hanami tong dihut mandihuti haganup kebaktian na yodongkon ni kuriamu. Age sunai homa Tuhan takas torang dogidah kam pembangunan ni ruang sekolah minggu age sonai homa Tuhan nalaho pengadaan balkon i gereja namion on pe Tuhan merondos doha nami hubamu ibotoh kanami Tuhan buedo biaya ne perluan hanami tapi pos dohur nami Tuhan anggo hamdo marhorja ibagas uhur pakon pikiran nami marsada-sada haganupan in bodo jorei terlaksana holi halaniai Tuhan, tambah hama pasu-pasu ben nami keluarga lepas keluarga, ase marhitehoni pasu-pasu na humbamu, hanami petong-tong Tuhan, memberekon malas niur nami Tuhan, in mana mendukung pembangunan di balkon age sonai homa, renovasi gedung sekolah minggu. Halani mangahap doa nami Tuhan, haganup doa nami parsimada, bani gedung sekolah minggu age sonai gedung gereja namion. Halanyai do ase mangelek hanami hubamu tong ham na pagolpaon hanami haganup kuriamu ase dingat hanami Tuhan ahado na sebagai tanggung jawab nami sebagai kuria sebagai jemaat apa na dong Tuhan rencana bani gereja namion bani kuria namion ham tong na bastu Tuhan agi sonai homa ubani ari Minggu pe nalawadong konon doma pangapohon Tuhan agi sonai sidang jemaat untuk pemilihan calon samas pakon calon situa on pe Tuhan rencana namion yondoskon hanami hubamu asihama tong namar horja ibagas uhur pakon pikiran nami marsada-sada ase bani panorang pangapohon pe Tuhan ari Minggu boy berekon hanami panorang nami Tuhan naloman dihuti pangapohon ikuriamun. Agi sonai homa holi Tuhan bani sidang jemaat pe tong ham nama horja ibagas ur pakon pikiran nami marsada-sada. Sonai homa Tuhan khusus ni bagas bornginon ibuan hanami bani tonggo nami aima inang Deminar Tanjung opung Joshua Sinaga na sedang dirawat nuan Tuhan di rumah sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Hanami pe Tuhan, tong do mangelek hubamu Tuhan, doma piga-piga do kahinangon di rumah sakit. Jana na 2 hari na lewat Tuhan pindah rumah sakit tuse. Halanyai Tuhan, mangelek hanami hubamu. Hamma pamalumhon na boritni inangon. Ham na memberkati haganup segala tambar. Si panganon pakon sinumon peralatan medis age sonai Tuhan haganup tenaga medis ham tong na membere kesehatan ham membere pambotoh Tuhan ase boy Tuhan iberi sidea na terbaik hubani inangon age sonai hubani haganup
keluarga niombah boru hela sonai homa pahopu Tuhan na dihut man rawat ham tong memberi hasehatan hubani sidea ham memberi pos niur hubani sidea asong tong sidea Tuhan marondos langadong nasoboy ben ham Tuhan persaya hanami nalau pamalu memudo inang on humbani parnaburiton ni jana asiboy inang on Tuhan masuk ruang perawatan sonai homa mulak rumah pajupakon ni keluarga ibagas na sehat-sehat sukupun hama Tuhan segala na perlu bani pengobatan ni bani perawatan ni inangon di rumah sakit ase si DP Tuhan tong mengarap hubamu mengelek hubamu Tuhan langadong nasoboy iben ham bani perguluhan nami si ganupari terlebih mahubani inang namion age sonai homa Tuhan piga-piga anggota ni kuriamu na sedang berobat jalan atau pemulihan Tuhan nalang tersebut hanami sada persada ham panambari nagogo hubani sidea ase sidea pe Tuhan podas malam humbani parnaburiton jana boyu se sidea Tuhan mangulakon horjani sidea songon na somal age sonai nalaho memuji pasangapkon goranmu Tuhan age sonai na roh gerejon atap pehun rumah ni be age sonai hubani nyombah nami pe Tuhan mulai dakdanak nari mulai bayi balita dakdanak nama poso ham tong naman ramoti perguluan ni sidea asebani pertumbuhan ni sidea pe Tuhan tong ibagas holong nahumbamu age sonai nyombah nami namar sikolah Tuhan ham namambere hapistaran hubani sidea ham matong napagol pahun sidea ase ay boto sidea Tuhan nalau tanggung jawab sidea sebagai anak sekolah terlebih ma Tuhan piga-pigari na lewat domai mulai Tuhan tatap muka alanyai tong doa nami mangelek hubamu ham naman jagai nyombah nami mersada-sada ham napagol paun sidea ase tong sidea Tuhan taat bani protokol kesehatan ase sidea sehat-sehat tong Tuhan nalau mandihuti pelajaran ni age sonai nyombah nami Tuhan namanori horja ham namangurupi sidea asiboy homa sidea dapotan horja sesuai hubani kemampuan ni sidea mersada-sada terlebih ma Tuhan napatut merumah tangga nyombah nami ham napatuduhon Tuhan isedonalaho pasangan hidup ni sidea ase homa boy sidea membangun rumah tangga yang seiman sepadan merdomu hubani harosu ni urmu terlebih ma Tuhan harosu ni orang tua sonai homa ale Tuhan martonggo doha nami hubani haganup si pangidangi nadong isap GKPS on mulai maai humbani guru-guru sekolah minggu sama si tua penginjil pakon ni haganup pandita ham tong namambere hasehaton namambere kemampuan, namambere kesetiaan. Asihanami Tuhan nadopi todo sebagai parhorjamu. Setia hanami nalau mangidangi kuriamu. Tong hanami Tuhan memberekon pakon pikiran nami. Age sonai panorang nami nalau mangidangi kuriamu. Ijape hanami marianan. Sonai homa Tuhan. Ubani kondisi ni bangsa pakon negara namion. Age sonai ubani pemimpin Tuhan ham tong namar horja ibagas uhur pakon pikiran ni haganu pemimpin ni bangsa pakon negara nami ase sidea pi Tuhan namar horja nodop ondo subani sidea Tuhan ase boy sidea mar horja ibagas malas ni uhur ibagas teruh ni uhur bani tanggung jawab ni sidea mar sada-sada ase hanami pe Tuhan naganupan masyarakat merasakan kepimpinan ni sidea Tuhan boy hanami merasakan kenyamanan Tuhan bani namar bangsa pakon negara namion halanyai ham tong namian ibagas uhur ni sidea ase sidea pe Tuhan marhorja biar dopak ham tokinari pe Tuhan nalaho manangar ambilan mahanami inma napinadasni Bapak Pendeta nami Pendeta Hendrik Barus ham na mambuhay uhur pakon pikiran nami Tuhan asehatamu nalahoy tangar hanami Tuhan boy main iparimbagas kon hanami
boy main mian ibagas pakon pikiran nami, jana boy main nabagabe siluah nami, mulak hun iya nanon, das rumah nami marsada-sada, jana boy ikor jaon hanami, bani pergeluhan nami si ganup ari. Agesonai homahu bani pendeta nami, nalau padaskon hatamu nama pasingin, ham tong-tong nama bere, kasehaton, ham nama norangi pakon pikiran ni, ase haganupan kuryamu Tuhan, dapotan malas niuhur, maritehon ni, ambilan na pinadas ni pendeta nami, agesonai hubani keluarga Tuhan, hubani nyomba na sedang dalam pertumbuhan, ham tong-tong nama kasomani, ham nama rorot sidea Tuhan, bani perguluan ni sidea si ganup ari, asidiep Tuhan boleh bertumbuh sesuai dengan harapan ni orang tua, sonai homa sesuai hubani harosuh ni hurmu. Tuhan, buedo hahurangan nami, naiben hanami dopak hasoman jolma, terlebih madopak ham Tuhan, mulai nasogot nari das kubani ponorang on, halanyai Tuhan, perlobe memasasap hamin, asetalup hanami Tuhan, nalaho manjalo hatamu, terlebih man nalaho manjalo pasu-pasu, nasiol tambah konomu ope huben nami. Sunin mabuhay ni Pangindoan nami Tuhan, tapi harusuhmu ma pasaut ham, bani perguluhan nami marsada-sada. Ibagas bornginon Tuhan, ondos hutanganmu ma daging pakon tondui nami. Amin. Paima manangar ambilan hita nabindoban honi Bapa Pendeta ta. Puji hita Tuhan ta marhite honi doding haleluya. Nomor 430 ayat sada das bani ayat 4.
martonggo mahita. Dami na humbani na bata na mengatasi haganup hauron in mana marajai uhur apa pikiran na siam ibagas naman jalo hatani. Ibagas Kristus Yesus. Amen. Bapak inang itaganupan na hinarga ni Tuhan, hata ni nebata, nagabe perenungan bata, bani panorang on, bani kebaktian Kamis Putih, na iadong kon hita ibagas panorang on, ibuat kumbani sada Korin bindu 10 sada, mamuka bani ayat 20 iujungi bani ayat 34. Sada Korin bindu 10 sada ayat 20 das kubani ayat 34. Sonon mahatani Tuhan diar ase ibasahon hanami anjaha pairik kita ibagas uhur diar ase pukahita. Horja bagal na pasing. Ay na hujalo humbani Tuhan, aido hupadas bani nasyam. Ia Tuhan Yesus bani borngin sangganahona partahian ia, ibuat maruti, ia tahon matarima kasih. Ipartopik anja ia tahon ma, daging kudoon, na magkop-kop na siyam, bahen na siyam masonin, gabe pardingatan bak. Lanjar sonaido homa panginuman ay, dupsal po namangan ay nini. Ia panginuman on, padan na baru maon ibagas darok. Bahen na siyam masonin, gabe pardingatan bak. Ganup hali iinum na siyamin. Ia ganup hali ipangan na siyam ruti na sonin. Anjaha iinom na siyam kumbani panginuman in. Parmate ni Tuhan Indo iambilan kon na siyam rosi roh iya. Ase anggo adong na mangan kon rutiin. Anjaha na minum kumbani panginuman ni Tuhan in. Ibagas na sotaluk. Parsalah do iya bani badan apadaro ni Tuhan in. Tapi ipareksa jolma in ma dirini. Dop aipe ase ipangan rutiin. Anjaha iinom humbani panginuman in. Ay barang ise na mangankon anjaha na manginom in. Uhumbani dirini do na pinangan anjaha na niinom ni ijin. Anggoseng itimbangi dagingin. Alanindo asebue nahno aka makira-kira gambaron hindi tolki nahno kira-kira ata sungon hindi tolki do idah nasyam onma naginoran EPIRB. Jadi taganupan halani hanami baru do pindahan kepulauan. Jadi gatido hanami naik kapal laut. Alat onma na ipake ikapal ini merupakan sensor na ijay taganupan na hinarga ni Tuhan. Ketika alat ini terkena air, dia akan hidup dan dia akan mengirimkan sinyal ke satelit dan sinyal di satelit akan mengirimkan berita ke kapal terdekat. Makanya igoran ma ay ma EPIRB, Emergency Positioning Indicating Radio Beacon. Ya. Jadi dopko si honabah ma alat on, maka dia akan mengirimkan sinyal ke satelit, maka sinyal satelit akan mencari di mana kapal yang terdekat. Lang idaramini PT ni kapalon, lang idaramini kapal hanjado on, lang na idaramini sonahado
nakoda ni kapalon, nakado warna kulit ni, mereka tidak peduli, tapi pasti taganupan ketika sinyal itu sudah sampai ke satelit, maka dia akan memberikan berita kepada kapal yang terdekat. Maka kapal yang terdekat wajib memberikan pertolongan. Jadi taganupan na hinargan ni Tuhan, agipe memang anggo i atas kapal hita songon na sendiri na mando pangahapta ibagas na mengarungi lautan ay. Jadi on memang pengalaman namin doon, anggo makail namin rado berangkat sore mula pagi, anggo ibagas pardalanan ay songon sendiri na mando nahapkon, anggo nakanaholi ito nga hon rama mitor pasra na mando ninihur, ape yatakon kapten ni mabari panorang ay, Pak, tenang saja, ini ada alat. Jana ipatorang ma alat ay fungsi ini. Jadi, bui mayahap kon ternyata ibagas na mengarungi lautan yang begitu luas, yang anggos panonggorta tidak ada ujungnya. Tapi ternyata hadongdo na dohor pakon hita na siap sedia ketika diberikan perintah, ketika terjadi persoalan na laho mengurupi hita. Bapak inang taganupan na hinargan ni Tuhan, menarik sekali anggoda hita bani panoran ni teksaon, kita belajar kumbani kuria na adong i Korintus ay. Anggo kuria i Korintus on, ini merupakan jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Jana bapak inang taganupan na hinargan ni Tuhan, boy katahonon jemaat di Korintus ini memiliki begitu luar biasa talenta-talenta na adong bani kehidupan ni sidia. Boy hatahonon jemaat di Korintus ini berkembang baik secara ekonomi ni sidia, karena daerah Korintus ini adalah daerah yang terbuka. Jadi taganupan na hinargan ni Tuhan, buedo homa perkembangan baik cara berpikir di sidia bani panorang ay. Sehingga adong do kekecewaan ni Rasul Paulus bani panorang ay mangida perkembangan ni kuria na adong i Korintus bani panorang ay. Ang ano persoalan perpecahan na terjadi bani panorang ay na perlu taganupan, persoalan na terjadi i kuria i Korintus ay ada praktek pengkultusan atas beberapa pemimpin sehingga terjadi perbolah-bolahan bani kuria. On mana si dia sada makatahon, aku adalah kelompok Apolos, aku adalah kelompok Paulus, aku adalah kelompok Kefas. Jadi aku hudi nggak mau sangga pengalaman pelayanan nami adong do homa kelompok on ra terjadi itonga-tonga ni kuria. Kelompok asli pakon kelompok pendatang kanon dohuma. Jana onma pengkultusan na terjadi ikuria na adong ikuria Korintus bani panorang ay, sehingga taganupan berdampak maon terjadi perbolah-bolahan. Terjadi perbolah-bolahan itu ngatonga ni kuria. Kemudian apa duahon terjadi kesombongan rohani bani kuria na adong i Korintus ay. Jemaat yang memiliki karunia tertentu merasa lebih rohani, lebih hebat daripada yang lain. Audo sisi tongan ini kelompok Apolos, audo sisi tongan ini kelompok Paulus, sehingga itaganupan mereka terjebak di dalam kesombongan rohani. Dan perpecahan na patulukon na terjadi ay diskriminasi sosial. Jemaat yang kaya mempertahankan eksklusif mereka dan tidak peduli dengan jemaat yang katahonon miskin. Jana onma humana menjadi sorotan ni Rasul Paulus itaganupan, anggo idahita bani panora ni teksaon halaniaha, hasomalan do bani kuria ay bani panorang ay ketika paima imasuki sidea sakramen horzabagal na passing in adong do ibain sidea ay perjamuan kasih. Jangan itaganupan na hinarga ni Tuhan
bani perjamuan kasih ai somal do si dia bani panorang ai nariap mangan. Jadi marsibuan tugo ni bedo halakon ibagas na mangadongkon perjamuan kasih bani panorang ai jana yang menarik kita ganupan na hinarga ni Tuhan halani berpindah-pindah do masih dia on ipake ma rumah ni halak na bayak bani panorang ai gabe iyana ni si dia untuk melakukan perjamuan kasih bani panorang ai. Jadi adong dua ruangan na biasa ipake si dia. Ruangan na parlobe ay ruangan makan. Ruangan makan on kapasitas ni terbatas. Jana sehingga ipake ruangan na paduakon ay aula ataupun ruangan yang lebih besar. Jana Bapak Inang kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Anggo ruangan makan on boy makatahonon ini adalah ruangan VVIP. Ise mana masuk ke bani ruangan makan on, ruangan na parlobe on, ay halak na bayak. Jana somal do si dia na bayak on halani terbatas do jumlah ni, maka berusaha do si dia ko maparlobe na ko masuk ke bani iyanan ay, mambuan si panganan na enak-enak, mambuan si panganan na terbaik. Jana Bapak Inang kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Berupaya do si dia kuma nalaho mamangan kon ay. Makanya ang hita bani panora ni teks taon. Paulus pasingat kon bani ayat 34 ay. Ang godong nalohean irumah di maiyamangan ase ulang paro uhum partupuan na siyam. Mase palaya tahun Rasul Paulus pasal namangan ay kubani Kuria na adong i Korintus ay bani panorang ay. Karena memang daganupan perjamuan kasih ai itu hanya sebatas topeng saja. Ya. Rado terjebak kita bani kegiatan-kegiatan na ihorzakon kita. Seolah-olah kegiatan na ihorzakon kita ay adalah kegiatan na iarasukon ni debata. Hape rado koma itu merupakan hanya sebatas topeng saja na ipake kita. Atau dengan kata lain kemunafikan kita. Isi do makatahon sa depan doding Ariel Peter Pan doay kan. Tapi buka dulu topengmu. Biar ku lihat wajahmu. Ini kan. Aduh anggoy pakai hita topeng ternyata ay sesuatu yang kita pakai untuk menutupi muka kita. Topeng na ipakai ijon adalah topeng perjamuan kasih. Di mana mereka datang membawa makanan yang terbaik. Apa ita ganupan na hinarga ni Tuhan na ibuan sidea ay do na iparboy sidea izay. Makanya ipaatahon ijon, ang godong nalohean, irumah ni maiyamangan, ang godong mamangan ibu surini lobe dirini, ketika roh iya hubani perjamuan ay, ibuan ni si panganon na terbaik ay, lang siol hubani be use ay. Sehingga ia tahon bani tafsiran magkatahon, halak na ekonomi rendah, halak na boy katahonon golongan-golongan kelompok yang miskin na adong ibagas aula ay mereka hanya sebagai penonton yang menonton mereka menikmati makanan-makanan yang begitu lezat bani panorang. Langdas behu manisi dia. Mereka memakan makanan yang begitu luar biasa. Bahkan rado halani perjamuan kasih ay mereka berpesta begitu luar biasa sampai meminum minuman yang memabukkan dan tidak bisa lagi mengontrol kehidupan mereka. Baru ma ihorjaon sidea sakramen horza bagal nama pasing. Makanya hadir Paulus bani panora ni teksaon tegas dia ingin mengatakan makna sakramen horja bagal nama pasing inanggoda hita bani panora ni teksaon bani ayat 20 tolu das bani ayat 26 ay nahujalo bani Tuhan aido hupadas bani nasyam ia Tuhan Yesus bani borgis sangganahona partahian ia ibuat maruti ia tahun matarima kasih ipartupik anjay ia tahun ma
daging ko doon na makopkop na siyam, baken na siyam masonin, gabi pardingatan bako. Lanjar sonay do kuma Panginuman ay dopsal po namangan ay nini. Iya Panginuman on padan na baru maon ibagas darokku. Bahin na siyam masonin gabi pardingatan bakku. Ganuk hali iinom na siyam in. Daging ko doon, dop ko si itupiki Jesus, dop ko siya iyatakon ma, daging ko doon. Jadi menarik sekali taganupan na hinarga ni Tuhan. Ang kudakita pa ni panora ni teksaon bahwa markite ko ni Horza bagal na mapasing in. Sikol ipatuga bahwa domba ibere ne bata dirini. Marite Jesus Kristus ay nalako makopkop hita. Nalako paluakon hita. Sakramen Horza bagal na mapasing in adalah simbol idop niuhur ni nebata. Baken na siyama gabi pardingatan bak. Baken na siyama nalako mardingat pasal aw ni nebata. Bapak inang taganupan na hinarga ni Tuhan. Menarik sekali menjadi sebuah perenungan hutong-atong bani panorang on. Nakaduhita memaknai sakramen Horza bagal na mapasing. Asi memang adong do perdebatan pasal na ipake hosti dengan pasal memakai roti na itupik-tupiki ay. Ang gudahita ba ni panora ni teksaon satu sumber na sihol ibere hubani halak na mabuhay ba ni panorang ay. Satu sumber na sihol ibere hubani susiani sangga perjamuan terakhir antara Jesus pakon susian ay ba ni panorang ay. Ay marhitehon ni daging ni Jesus ay. Akan na boy kita ba ni panora ni teksaon anggo nakanay halak na bayakay merasa dirinya eksklusif, merasa dirinya lebih daripada yang lain, kelompoknya merasa lebih hebat, terjadi kesombongan rohani bani panorang ay. Hadir Rasul Paulus bani panorang on siol patugahkon bahasa ilobe di nebata dos doay haganupan. Satu sumber yang nasihol ibagi-bagi bani panorang ay ruti ay bersumber hubani daging ni Kristus ay. Jadi lang ibedahon ang hubani halak na bayak on madaging ni, ang hubani halak na sedang-sedang on madaging ni, ang hubani halak na masombu on madaging ni lang sonay. Tapi sada do sumber ni Bapak inang hita aganupan na hinarga di Tuhan. Onma na pertama na ikritik Rasul Paulus bani panorang. Ketika mereka merasa bahwa kelompok ini lebih daripada yang lain, tapi di hadapan Tuhan dosdo haganupan ini. Jana ia takon bani panorang ni tekstaon. Ayat 26 da subani ayat 27 ay ganuk hali ipangan na siyam ruti na sonin. Anja inum na siyam kumbani panganan in, parmate ni Tuhan Indo, iambilan kon na siyam rosi roh iya. Ya, parmate ni Tuhan Indo, iambilan kon na siyam rosi roh iya. Asi anggo adong namangan kon rutiin, anja namanginong kumbani panginuman ni Tuhan in, ibagas na sotalup, parsalah do iya bani badan, apa daro ni Tuhan in. Berarti dengan kata lain Bapak inang tagadupan na hinarga ni Tuhan. Firman Tuhan siol patugahkon bani panorang ni teksaon. Ketika kita memaknai pasal sakramen Horza bagal na mapasing in, bahwa dengan kita menerima roti dan anggur itu nasihol ipatuga izay bahwa parmate ni Tuhan Indo nasihol iambilan kon hita rosi roh iya. Parmate ni Tuhan ini adalah pasal sitaronon na idopakon na ibata. Na idopakon sampai tersilang ia na laho makopkop hita. Idop niuhur ni nebata. Parmate ni aima na maningon iambilan kon hita. Dengan kata lain Bapak inang kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Nakado maksud ni mangambilan kon parmate ni Tuhan ini. Patar bani perayaan Jumat Agung
Sering sekali kita menangis melihat penderitaan Yesus ketika dia disalibkan, ketika proses Via Dolorosa dia jalani sampai dia dimakamkan. Tapi Bapak Inang kita agak lupa na hinarga ni Tuhan. Akan do buah ni tangis ta. Ulang tangis ta ay, kesedihan ta ay. Songon na tahun Rasul Paulus badi panoran ni Teksaon. Ase ipareksa madirin. Ulang ay hanya sebuah kemunafikan saja. Dop kosi selesai holi ihorjakon kita perayaan taay. Dop kosi selesai holi ihorjakon kita sakramen horja bakal nama passing in. Kita tidak mampu mengambilan kon parmate ni Tuhan inba di kehidupan kita. Lalap Kristen tahun Kristen KTP. Betul na siyam do Kristen KTP. Hanya sebatas status-status saja. Ataupun gati igambar songon kuburan nini. Tampak luar cantik tapi tampak dalam ahadon na ibagas ni kuburan ay. Baki. Hanya mempercantik-cantik saja ibain hita ase itori halak songon na. Songon istilah ay kan riang-riang aribut pahondor-hondor lak-lak nini. Biar-biar lang dihut itonggor-tonggor halak nini. Maka inihuti ma kegiatan-kegiatan ay. Padahal tagadupan na hinarga ni Tuhan anggoda hita bani panora ni tekstaon ketika ihorjakon hita ganuk hali ipangan na siyam ruti na sonin anjaha inum na siyam kumbani panginuman in parmate ni Tuhan Indo iambilan kon na siyam rosi roh iya napadua halihon ay. Berarti bukan hanya sebatas waktu ini saja, bukan hanya sebatas sekarang saja, bukan hanya sebatas sangga ijalo hita sakramen ay tumang, bukan hanya sebatas perayaan Kamis Putih saja. Ibagas tahun 2022 on tumang, nalaho yang bilan kon hita pasal pengorbanan Kristus ay, tapi bani setiap kehidupan ta sampai roh ari napadua halihon ay. Paroh ni Yesus napadua halihon ay. Berarti dengan kata lain Bapak Inang kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Ipasingat firman Tuhan bani panora ni Tesaon ketika Paulus mengatakan hubani kuria i Korintus ay supaya mereka menyadari pengorbanan Kristus itu terbuka hubani haganupan hala bukan hanya kepada kelompok-kelompok tertentu saja, maka ipangindo bani panora ni Tesaon ase terjadi perubahan. Bukan lagi hanya sebatas kemunafikan saja hapor sayaw ni sidia bani panorang ay. Ibadah-ibadah na iadongko sidia perjamuan kasih. Itu bukan hanya sebuah nama saja mengatasnamakan kasih. Apa perjamuan egoisme do na terjadi bani panorang ay. Nabayak ay lalap ma iya bosuran. Anggo nama sombu ay bosur-bosur mangidah ma iya lalap. Anon. Hal ini memang ruangan paduahon do si dia. I gedung aula riap do si rame do si dia ijay. Anggo na terbatason. Podas do dapotan jatah kanon to. Halani kelompok na sangat-sangat masih dia. Mungkin kita juga bisa sangat dekat membayangkan ini ya. Anggodong kelompok misalnya pemerintah, kelompok yang dihormati contoh. Tentu beda do perlakuan na hubani sidi. Tapi anggo kelompok biasa-biasa saja yang bahkan halani mas sombuh ni ia, dia minder dengan kehidupannya, dia menarik diri hubani kelompok ay. Rado lambin itadikun hita sidia. On managabe sa da perenungan kutong-atong-ata bani panorang on ita ganupan na hinarga ni Tuhan marhiteko ni peristiwa Kamis Putih na irayakon hita bani panorang on pardingatan bani panaronon ni Kristus penderitaan Kristus itu norma ipataridakon Kristus holong ni kutong-atong-ata nalako paluakon hita. Holong ni Kristus ay bukan hanya kepada golongan tertentu saja. Tapi hubani haganupan zolma. Ase haganup halak na porsaya bani nini bani Johannes ay. Jana Bapak Inang ita haganupan na hinarga ni Tuhan. Ketika kita mengaminkan kasih Kristus ay.
Maka ni patuga bani panora ni testan tapi pareksa jolma inma dirini. Lang siol ipatuga Paulus ase perlobe sempurna berlobe ase robani mandihudi sakramen horja bagala mapasingin. Lang siol aina siol ipatuga ijon tapi ada perenungan diri, penyadaran diri bahwa doma ibagas habutakan dosa kehidupan ta sehingga kita datang ibagas mangindo hasasapa ni dosa na humbani Tuhan. Maka ni ya tahun ijon pareksa jolma inma diri ini. Anggo sempurna ngolirando terjebak kita menyatakan bahwa aku tidak sanggup datang, aku tidak sanggup untuk menjalo sakramen horja bagal yang pasingin halani domma butak tumangau. Halani domma buetu mang dosa. Tapi menarik sekali taganupan. Paulus ingin mengatakan bukan dengan cara perjamuan kasih itu ketika mereka makan bersama, tapi sebenarnya itu adalah perjamuan kemunafikan. Mereka datang kembali untuk melakukan sakramen horja bagal nama pasingin. Horjana sakral ay. Tapi dengan penyadaran diri bahwa kita penuh dengan dosa dan kita datang kepada Tuhan yang sudah memberikan dirinya. Nadoma manaron ay, nadoma menderita, nalaho paluakon hita. Bahkan ya tahun diri nima na ibere hubata bahen na siyam masunin gabe parhitean bako. Janaon manasiol ipatuga hutonga-tongah tay taganupan. Pasal kasih Kristus. Kasih yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Bukan hanya kepada golongan-golongan tertentu saja. Bukan hanya karena dekat kepada kita. Bukan hanya keluarga kita. Songon alat nokanai taganupan na hinargani Tuhan. Ketika sinyal dari satelit sudah memberikan berita kepada kapal. Kapal itu tidak mencari tahu ini punya PT siapa, ini punya negara mana, ini punya supirnya warna kulit seperti apa. Langsung naik. Ketika berita itu sudah dinyatakan diberitakan hubani kapal na adong terdekat, maka dia akan datang untuk menolongnya. Ini menjadi perenungan hutonga-tongah ta bani panorang on nakanai bani liturgi ibadah perayaan Kamis Putih ay kita semakin melihat gambaran cawan itu. Gambaran penderitaan itu hitaganupan na hinarga ni Tuhan. Jana sonarin rado gambaran penderitaan ay iyahapkon hita bani kehidupan ta. Seperti kapal na kanay saking bahat ni bah na masuk membahen tenggelam iya. Rado situasi ay idopakon hita bani kehidupan ta. Saking banyaknya persoalan yang kita hadapi, pergumulan na masa bani goluta, membahen lambin lang mampu kita nalaho melangkahkan kehidupan kita. Rado halani situasi pandemi on berdampak terhadap ekonomi, mungkin berdampak terhadap pekerjaan, mungkin berdampak terhadap nyombah, mungkin berdampak terhadap kesehatan. Nama main tenggelam kita. Tapi tangganupan na hinargani Tuhan, sinyal kasih Kristus itu sudah diberikan. Nahando hitam merespon ini. Dumma perlobe ipataridakon nebata holong niay. Bani perayaan Kamis Putih. Ketika Yesus siol masuk bani sitaronon ay. Tapi tangganupan na hinargani Tuhan, dia tidak mau berhenti di situ. Ketika cawan itu akan dia ambil. Ketika bergumul ia marhitehon ni sitaronon nasyol masa bani, apa dia katakan di dalam doanya? Aipe uhurmu ma nasaun. Dia tidak menolak penderitaan itu, tapi dia percaya bahwa Allah akan menyertai dia di dalam penderitaan yang dia hadapi. Sehingga marhitehon ni penderitaan ay, ini adalah simbol humana boy ida kita bahwa domma ibere ne bata dirini, daging ni, daroh ni na domma madurus, na laho makpop-kop hita. Kasih itu sudah nyata. Nahano hita merespon kasih ini. Ulang hita terjebak bani kasih ataupun
mencintai diri sendiri saja, mencintai kelompok saja. Kasih songon ahai kasih pakai ini. Ibere sesuatu dengan tujuan asiaha, asidapotan ma iya na bagal, holong na marpakaut ay ini. Tapi tagano pa na hinargan ni Tuhan, onma na menarik, ase ulang sekedar hanya perenungan-perenungan saja, idalan kon hita ibadah Kamis Putih on, tapi kita menyadari bahwa domma ipaondos debata, domma ipataridah kon debata holong ni ay, maka jadilah pelaku-pelaku kasih. Lang manghindah. Maka ni temata huma iki KPS, ase gabe hasadaun pangindagion na berbuah man ini kan yang bisa dirasakan. Ini juga menarik menjadi perenungan hutong-atong-ata. Tandani doma ijalohita holong na kumbani ne bataay. Akan na doma ipataridah konhita. Maka jadilah pelaku kasih. Ase Kristenan taon ulang hanya sekadar Kristen KTP tumang. Tapi nyatakanlah itu di dalam kehidupan kita. Aselang pitah iluar tumang na jenges, tapi dasma hubagas jenges mahoma na ipataridah kon hita. Kumbani persahapta, kumbani Kamis Putih ini. Jadilah pelaku-pelaku kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Amin martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Hatamu na pasingat kon hanami bani panorang on. Aseboy tongon Tuhan. Yamin kon hanami. Kolongmu na bagal in na dumma ipaondos hanham huban nami. Terlebih ibagas na memperdingati Minggu Kamis Putih hanami bani panorang on Tuhan. Aima perdingatan bani panaronon ni Kristus in. Tanda ni holongmu na dumma ipaondos kon ham huban nami. Si taronon ay lang mambahen mundur. Tapi tetap do ipake ham Kristus in. Nalaho menyatakan holongmu. Nalaho menyatakan kasihmu kepada dunia ini. Ajari ham hanami Tuhan, nalahu makagulukon hatamu na ijalo hanami bani panorang on. Ketika kami mengaminkan bahwa dihudo hanami perbagianan bani hidup niuhurmu na doma ipondos kon ham. Ubani haganuban halak na porsaya hubamu. Aseboy humahanami Tuhan untuk mencintai orang lain. Untuk peduli kepada orang lain. Sehingga marhitehon ni kepedulian nami. Marhitehon ni pakeham nami menjadi pelaku-pelaku kasih itong-atonga di kehidupan nami. In mana ipakehan nami Tuhan nalaho memberitakan pasal ham. Itong-atonga ni kehidupan nami hubani halak naligan. Paima paroh ni anakmu na padua halihon in. Sehingga marhitehon ni keberadaan nami hajongsongan nami. Orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bekerja di dalam kehidupan mereka. Ulang paturut ham hanami Bapa. Membahen pengakuan nami sebagai orang percaya itu hanya sebagai topeng. Nalaho menutupi keegoisan nami. Nalaho menutupi kebusukan nami. Tapi tongon-tongon main Tuhan ihagoluh kon hanami. Kami percaya kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Yang sudah berkorban untuk kami. Jana ihagoluh kon hanami main Tuhan marhitehon ni pambahenan nami. Terima kasih mabamu Bapa. Ipondos kanami guluh nami on hubamu. Bapa bani panorang on itonggon hanami hasoman nami. Na mungkin ibagas pergumulan bani panorang on Tuhan. Mungkin halani kesehatan
Mungkin halani persoalan ekonomi. Terlebih halani dampak pandemi na masa bani panorang on Bapa. Tetap yondoskon hanami sidia hubamu Tuhan. Asya mana tetap nama masuk kehidupan ni sidia. Nam mempergugui sidia. Untuk mampu meminum cawan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Janah langha ganupan in Tuhan mambahen sidia mundur. Menyerah ibagas na mandalani perguluhan ni sidia. Tapi tetap di dalam iman percaya mereka. Untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dan percaya Tuhan akan campur tangan menyelesaikan setiap persoalan na masa banigulu ni sidia. Sehingga apa yang terbaik itu akan menjadi bagian mereka. Sunay Oma Bapa itonggon hanami bani panorang on na itangar hanami inang simatua ni Bapa pengantar jemaat nami na ibagas perawatan bani panorang on Tuhan di rumah sakit. Bapa hamdo si panambari nagogoin. Alanya Tuhan ipaondos hanami inangin hubamu pasu-pasu ham. Haganupan proses pengobatan na idalani ini. Pasu-pasu ham haganupan tambar na iberi hubani. Si panganon pa kon si inumon na masuk bani akulani. Terlebih Tuhan na itangar hanami dia menerima transfusi darah. Pasu-pasu ham in Tuhan haganupan. Asimarhitehon haganupan na masuk bani akulani pe Tuhan. Haganupan in Bapa hiteimu nalaho mambere hamalumon hubani inang hinaholongan ni urnamiin. Sonehon mabapa itonggon hanami haganupan keluarga. Na ibagas merawat memberikan na terbaik hubani orang tua nami in pe Tuhan. Hamana tetap nama masuk kehidupan di sini. Biarlah Tuhan yang mencukupkan haganupan namar pertemuan bani pengobatan ni inang ai. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan hubani haganupan keluarga. Terlebih Bapa itong-atongan ni masa-masa pandemi bani panorang on. Yang mereka harus keluar masuk rumah sakit. Yang harus menjumpai banyak orang. Tutup bungkus hamsi dia Bapa marhite kuasa na humbamu. Asibuy tetap si dia Bapa ibagas nasihat. Nalaho memberikan na terbaik hubani orang tua hinaholongan di urnamiin. Terima kasih mabamu Bapa. Yondoskon hanami kehidupan nami hubamu. Ibagas Kristus Yesus hanami martonggo hubamu. Amin. Paima yondoskon hita galanganta. Tangar hita malobe hata ni nebata nagabe onjolan bata laho manggalang. Ay manatar surat bani Pesalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal niuhur bani nebata. Anjah galari ma bagabagahmu bani si timbulan in. Saudari ondoskon hita ma galanganta.
Riak mahita jongjong martonggo mahita mengondoskon galanganta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami paridom niuhur arohan ni segala pasu-pasu. Terima kasih maisombakon uhur nami hubamu. Alani humbamu do ijalohan nami pasu-pasu nagukandear pakon nalaingan. Bani panorang on isombakon hanami hubamu. Nagabe galangan nami diri nami pakon hinadongan nami nadok binere muin. Pasu-pasu hamba galangan na sinombakonon nami on. Gabe galangan na mapasing na mambahin harajonmu lambin marhataridahan i dunia on. Ukap hamma uhur nami marhite tonduymu. Aselambin idida ibotoh jana ihamalaskon uhur nami. Bueni silayak-layakmu, nadop ijalohan nami pakon na sihol bereonmu ope huban nami. Ajari ama hanami laho mangondoskon galangan nami, napatut galang konon nami hubamu. Jalo hamba galangan pakon tonggo elek-elek nami on, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marhite dia tetupa rodo au Tuhan. Hamba pa nami na inaguriatas sa napapasing magoranmu, sa rohma harajonmu, sa saud ma harosun uhurmu inagurito nga on, songon na inaguriatas. Berihamaban nami sa darion haguluhan ariari, sa sabhama dosa nami songon panasam nami, banidosa niya soman na mardosa dopak kanami, ulang kanami bobayham huparlajuan, palua hamba kanami humbani pangago. Ay hamdo si mana arajaon pagon agogo apa asanapon saduga
laho manasyam, jana totap ma uhur nasyam, ulang mubah-ubah anja alam bin surung ma ibagas horja ni Tuhan in, ay iboto nasyam, sedo nasoya kalojao nasyam ibagas Tuhan in. Jaloham ma pasu-pasu humani Tuhan ne batata, ipasu-pasu anja iparorot Tuhan ne batamaham, isondangkon Tuhan ne batama bohini hubamu, jana maido ma uhurni mangidaham, idopakon Tuhan ne batama bohini hubamu, jana ipasorap madamini bani tonduimu. Amen. Amen. Salam. Bawas mawat taganupan, malas suhur. Doma mardalan ibadah Kamis Putih ta ibaras tadiar. Jana partisipan Zoom tanakin sopak do 30 tene. Malas suhur. Na maribadah higareja pe adong do mar 40 hal aron. Ya. Jadi terima kasih mahubat taganupan na dihut bani ibadah Kamis Putihon songon hatani pandita nakinai makatahon ini adalah malam perenungan. Hita dunia nahon atakap, hita do nasihol ipasilang kunai. Tapi yang bilalih Tuhan Yesus halani kata kuncinya kina ini sinyal kasih Kristus saya masih kuat ubat tahun. Nah anggo kasih tai mamilop-ilop tentu langsung naik kasih Kristus tetap do sinyal 100% tene ubat tahun. Jadi terima kasih Bapak di Tuhan. Tepuk tangan mahu bani Tuhan talo bay. Luar biasa dong memang. Ya. Jadi sadalan hujai adong do ibadah tak sogot aima ibadah Jumat Agung ibukah mai jam 8 pagi. Jana selesai holi ibadah adong do horja bagal napasing. Nah hadir tiga gereja aima sektor sada pakon sektor tolu. Jadi makgiliran hita tene hari Minggu holi Paskah aima sektor 2 pakon sektor 4. Orang tua talansia holi tanggal 24. Aima giliran ni. Jadi dia kase hubatah genupan roh mahita asogot sesuai sektor ni. Jana adong tugas-tugas tambahan humbani seksi sekolah minggu berkaitan hubani Paskah doh maon hari Minggu jam siah pagi ia dong kondo Paskah sekolah minggu GPC Jantung ilaksanahon melalui Zoom online. Selesai holi ibadah hai adong do lomba per kelas teknis ni holi atau adong pe si persiap konon ti namang gambar mah holi ti namar dia pe nei bubahon ni guru-guru sekolah minggu teknis ni patugah iban ni grup WA ni anak-anak sekolah minggu tene. Jadi hubata orang tua asai
ipasinga ma niombah sunai homa pahopu nguna pahopu niombah nguna niombah tene ase haganu ma mandihuti at sakaon. Ulang adong nahatadingan. Halani salisa tahun don. Kana edo jadi ase diho homa niombah ta magbagian bani Jesus tipaluahay na manggatihon hita bani hayu paksilangay tene. Jadi ay matugah-tugah na boy pada sanabi budagion nang lupa hitan jamualuh tene asogot. Ubani na siyam na magtugas majelis pandita nami, terima kasih bang pandita, majelis pesunay, organis Surya Damanik, singer Bapak Nabuzur, seksi Bapak, terima kasih Banesyam, sonay huma bani multimedia, terima kasih semuanya. Pujon mana siam tene, namang idangi ase salam hita, kuryata, nai rumah, sonay pakon nai gagito. Ya, ada ma. Pengendara yang mahal, tiada noda dan celah, gantengan emas perak, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini.